على سيد بقى كفاش اللي لنا قرص نداقم كفاش وين من هنا اي تو انت يا قبام كفاش كفاش هو بقى شي قرطها بنات منهم يقرط الفلق من كفاش واي سير انا ما بديت اعود بديت اتكار زور بلين بنات انت دمو ምንድነው አንቺ የደበቅሽው ነገር አለ እንዴ? ዞር በልኝ አንተ ደግሞ ጭቅጭቀኝ እዛ ነገር መጣብኝ የደበቅሽው ነገር ከሌለ እኮ ኖርማል ነው እንዴ? ማጀነ እንደ ደረፍ ከቴዲ ጋር ምን እንደምታወሪው? ምንድነው የማወራው? ምንም አላወራም። ቴዲ አክቲንግ የሚያሰራሽ አይደል እንዴ? ታዲያ እና ምን ሆነ እኮ ከስራ ውጪ ምንድነው ይሄን ያ እንደዚህ አይነት የምታወሪው? አትመጣም ወይ? የት ነው የሚመጣው? ያስተምረን ነው يستمر ኧረ ቪዲዮም አለ አንቺ እንዴ አንተ ኧረ ተወኝ ይደፈጣሉ እሺ ቆይ ምንድነው የተፈጠረው ቢያንስ የተፈጠረው ነገር ይኸው የምታረገው ነው ታየው ምንድነው አለው እንዴ ይኸው የምታረገው ነው አንቺ ውሻ አውዝ بالله አንተ እስቲ አንቺ እኔ ምን አንኩብሽ ነኝ በዚህ ድንገት ምንድነው የተፈጠረው እስቲ ምንድነው ያደረኩሽ ነኝ ዞር በልኝ በቃ ዞር በልኝ አንተ ደግሞ ዞር አወረኝ ከኔ ምን ጎደለሽ ቆይ በቃ ያወራኝ ይኸውልህ ላስረዳ ሰው ትመስላለች ሰው ደግሞ ምን ትመስላለች በመድኃኒዓለም ተረጋጋ በቃ በእናትህ ላስረዳ ቢያንስ ምንድነው የምታስረጂኝ እንዴት እንዳደረግሽ ምናምን Very Platinum Plus 3-in-1. Diro. Gaafa nu ammootiin hin qabjenne ammoo jaartii arganne nagayaan hirriba gaarii dafaa jirra yaa rabbi alhamdulillah jennu kiroo asii nu kaafti abboo jaartii hin qabnu jettee akkam goonaa jenna ta'een isin kenni nama akkam goona sin jenna rabbiin hin kadhattu agara rabbiin hin jire. Sheekha du'aa itti godhi. Du'aa itti godhi ijoollee kanatti ijoolleen kun miskiina. Kulitane akkanatti jettee nama tajaajila akkana macaafni qabne tajaajila isaanii moo nyaata suumiidhaan nyaata dhiisi bakka isa kiri nyaata si buusaadhaan kana mama taaziyaa dhufeetti akkanatti jettee akka nama jaartiin qabne kulitane batanii sheekha mee ijoollee kanatti gadda dhiisi sheekha du'aa itti godhi yoo du'aa gooteef du'aan kee silaahu maqbuula mee sheekha du'aa itti godhi naafillee du'aa maal kadhannaa jarru nu ajjeefte jarru ammootiin nu ajjeesaartii du'aa maal kadhannaa jedhe eega nuraa boone jaartii fuunee nagaa manatti gallee teteen dhuginoo jaartii hin qabnu jedha wiidata kikkatan iyyan eessaa rafnaa jedha kulii taane akka nama taaziyaa ta'een kaa'uutti ta'e nagino kanama jaartii hin qabneetti kulii taane waliin marannee ta'e nagino namni irra fagamaa gamanaa nu kaane gino ammoo qalbii caba ummata kiyyaan dandani jaartii fuunee manatti hin geessinuuf egaa nuti fuudhaadhuma dhaamaa fi sheekha roobe maal taatan meenuma fuudhaa jedhaani silaa jaartii fuunee manatti hin geessinuufi bara nasiyaa isinii dhaamaa jira isin tunatite gaafa jaartii manaan galfadhu ammootiin dhimmaan kan manan mee nasiyaa keessan jide qaama duraatu nu fayyade sheekha roobe saqasa mootii gataa gaafa jaartii fuudhee manaan galu rafeetiyya cilfaan manan jiru maan kan manan jiru maaliree rabbii kana yoo kadhatte rabbi irraa argatta har'a meeshaan mana kiyyaa televiziinaan osoo dabarsanii bareeda televiziinaan osoo dabarsanii meeshaan mana kiyyaa televiziinaan shigalee waggaa takka keessatti waa 12 kadhannee rabbi irraa arganne siin jenne abboo gara rabbi olii yin onlaayinii dhiibnee abboo asirraa boonu dhiibnee edaa dubbiin onlaayinii miqilleensarra hin jirtu edaa rabbiidha bakka wallaallee jedhu halkan sa'a 9tti hoyta rabbi na kadhaa jedhu sayyaa rabbi ana gabrichi keekinoo kabeela yaanna nyaachisi uffata dhabee na uffisi jaartii dhabee jaartii natti godhi yaa rabbi mana natti godhi yee na boo yaa waa hedduu waan ammootiniin kadhaa laaffise keessaa mana kiraa tana laaffise mana kiraa tana seeraan hin kadhanne soo kadhadhe yoo naqaata bitadhe qartu atam mana kiraa tana keessaallee yaa rabbi nu baasi jedhe mana kiraa ammootiin gaafa abbaan bayaa isiniin jedhe keessaa baata yookaan maanka tolfa yookaan cilfata isinaaf meeshaa guurattee baata nama ulamaa illee namuma sheekaallee abbaan mana kiraa maal jedhaa yoo saalfate diruma taa'ee bata sheeka ji'uma tana naasee seentanii har'a kinoo buliin duniyaa gadi hin teettu har'a kinoo hamlee hagana geettanii birrii kafalaa jechuu bara. Sheekha roobe yoo fuudha dabalatanii ni durooman jedhani dubbiin kun
akkam nuun jettani gariin dabalataani firoomtanii jedha gariin lakkiin hin firoomtanii jedha akkam. Liman yashaa'u jechu jira aayaan mutlaqaa fi muqayyada qabdi. Mutlaqni muqayyada irratti ammalama abbaa fedhe duroomsa jechu jira abbaa fedhe sanirra qayyade. Nama garii fuudhee hiyyoomeen garreeti nama hedduutu fuudhee tuma hima duroome nama fuudhee hiyyoomee hin garree. Liman yashaa'u abbaa ofii fedhe jechuudha. Ayaan takka mutlaqni muqayyada irratti ammalama. Iyyakunu fuqaraa yoo hiyyoolee ta'an rabbi isaan duroomsa eega fuudhanii jechuun abbaa ofii fedhe jechuu suna jechuudha. Abbaa ofii duroomsuu fedhe jechuudha. Nama meeqa fuudhetiin hin hiyyoomne. Akkana milii. Sheekha sahabtichi gaafa ergamaa rabbiitti dhufee du'aa hin kadhu jennaan fuudhi jedhu sunoo akkam ta'a? Kaasaa isaati sun kaasii rasuulli hin beekan rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam ati rasuulaa miti hin beekan fuuldura waan inni ta'uu beekan rasuulli rabbi surree nambisi ilaala mi'a koo walitti qabataa jira sheeka roobe haala nan fixa ajaja keessan didaariyan tunoo laala ba'uufani amma ila gurbaan idaanu naqe gurbaa ila idaanu naqe gurbaa taa'e ila idan nu galche mata yerana ida galle argite hidamne allichi idan nu galche mata ila idan la kana gube tamidi kalas ande walis nama kana kabajara na ubra na kabati bira kabati nu idan nu nakuida nama kana kabada jaran warrijima nama kana kabada idan nu nakuida jaran na sadairu ko tajru jo Ngubina she Jafar. Ma sheeka roobee tajaajila dabarsi miti. Ana jecha asiin ammoo nan jaala sheeka roobee waan isaan hojjedhu nan hojjedhan. Rabbi sabrii si haa kennu yaa Rabbi nama kana sabrii nu kenni yaa Rabbi sabrii nu kenni yaa Rabbi sabrii nu kenni yaa Rabbi sabrii nu kenni nama kana yaa Rabbi sabrii. Yoo ta'u osoo jira nuuni. Yaa Rabbi sabrii nu kenni intala sabrii illee mana isaa keessi yaa Rabbi. Yaa shayee nu mul'ise yaa Rabbi. Girgiddaallee nu mul'ise yaa Rabbi. Amin. Intala sabrii itti qabe yaa Rabbi. Intala sabrii itti qabe yaa Rabbi. Yaa waan siin jedhu girgiddaa kana mul'iste ati viidiyoo kiyya ka duraan mana kiyya soosin mul'ise sila sheekuma roobeetu fuudhee kadhaabatee amma jaartii ammootiin hin horate jetta. Gaafana namni mana kiraa galu ammoo afaa takkitti hafee afaan sunuu cittu saleeniin sun cittu. Sheeni kiyya kan irraa qaree kadheen gadda robooqa qubatan ulamaa'iidha. Gaaf tokko mana kiyya seenanii ta'anii Shee Abdulatiif fuuldurumallee iyyuma namaatiif illee waa afaa wahii kama birri 80 illee itti bitinaan jedhan. Kitaaba bichaaf ana bicha jira firaasha. Ijoolleen na kaddamtuu mana gadi haxooyitu waan jette manni biyyeedha mana liishoon galleen keessa minxaafiin martiin jirtu gara siin biyyeedha sheeka gara nan biqiltuu isin yaadaaf nuraan jette. Manuma san keessatti rabbi halkan sa'a 9 ka'e yaa rabbi maan gabricha keetiif yaa rabbi gartaa miti ati maa yaa rabbi ajaallee haa guuti tanallee guuti asraa karadhee magriba irraa fudhadhee wallahi waa 11 karadhee 11 nuun argate 11 takkitti Masyaallah. Mana san keessa martiisiituun wallahi wabillahi martiisiituun rabbi ammoo beetii qabadhe saniin kakadhe rabbi beetii qabadhe saniin kakadhe amma rabbi sina jiraachisu sheekni wallahi amma rabbi sina dabalu amin meetu ayinu godha sheeka roobee wallahi jaallanni asii yaan jiru jaallanni ribaramne irribni nu qabu sheeka roobee wanni sinu baruu qabda wallahi gasiitti man irribni nu qabu quraana naata karaane mataan nu dhukkuba Innata kana mattaasone bilbilaan kunu asii achi bilbilee kana goone mataan dhukkuba. Dadhabnee asirra baanee yaa rabbii jedhaadha du'aa inni godha. Hanqaluma sitti man. Mare jaalala wayyaa. Mana godhe si godhe. Mana godhe si godhe lebeetu. Wallahi akkasuma kiyyaa. Wallahi. Lafeetii yaanafa. Gaafa tokko waddaadhee salaatee gabbayee aarii mataan kun na dhukkubee. Idaawwanni ammootiin hin bada fedhiin shaawaan kun fadha bar rabbi si keessa uume. Gadi bahee waddaadhee ka'ee salaate yaa rabbi jee. Gaafficha rabbiin ammootiin inni dhagaya rabbi nama jalaa dhagaya wallahi rabbiin kama gaafa saniiti. Kama gaafa waddaannee ol deebinee salaannee sanii wallahi.
يا رب أن قبل شكيتي يرجعوا ila amma sheekaroo be wallahi isin jaalladha nasru namni jedhan kun jaartii barbaada mukhtaar namni jedhan kun jaartii barbaada hin fuune kun lammanuu takka jaartii ijuma jaartiin agarre oo dhala argan hin baqatu naa wajjiniin immoo attaanii yaa rabbi jedhu in baqatu jinni qabani jinni dhaban in gaafatani kunoo as keessa jiru maal akkamis hin godhatani hin gaafatan kunoo isin itti mukhtaaris nasruunis maal fuudhaa yoo namni dubartii deessu jinni qaba jedhi kaatti haa karaan Sheekaroo beekani kan yaade tokkoon qaba akkuma rabbitti waliin naga'utti. Tokko ilaani kun isin fuune. Sheekaroo be amma laalaa kun ilaa amma naan kun maali beektu loomiidha asiira loomiiti sheekaroo be wallahi qoonqoo kanaaf dawaadha loomiidha malee waan biraa miti. Waan siin jedhu kitaabni warri ulamaa'ii wanni haasayan waa'ee fuudhaa kanarraa wanni ammootiin fedhii namatti baay'isu waan akka firaafiree garagaraati waan nyaata firaafiree garagaraa kannasa namni jaartiin qabne kannasi wanni waan badaadha shahawaan badaadha nama ammootiin haakimiin nama meeqaa jajjijjiraa bar shahawaan badaadha qalbii miti jaran matarra nama kora wanni nama ajjeesa baraawan wanni badaadha maaliif shari'aan itti soomaa jettee yoo ammootiin dubartiin ammootiin hin fuudhin soomaamaa jette nyaanni ammoo wayita qooqa teetteetiin hin jette ammoo wayita ramadaanaa namni dubartii as taawwasu jira garan qooqa namni quufee bokkokee obobsaa bar oboboboo jiraan quufee bar kokkee nuuf ga'ee obobsaa osoo garaan faltii qullaa ta'e hin obobsu saniif shari'aan ammootiin yoo ammootiin jaartii waan fuutanii dhabdan soomaa jettii soomaa maa nabi ammoo alayhi salaatu wassalaam soomatti na janye shiraafiree ati baay'iftee damma biyyuma faranjii teettee biyyuma suudii kana keessa teettee maalii burtukaanaa fi juusii maalii kana xaxaqqamtee osoo jaartii hin qabne akkam ta'uufi akkam gootame duudhaaf kanallee kannasii siin jenne waan kana wanni nama ammootiin hin girgiddan nama buusu wanna siyaasii girgiddan si buusu akka nama maraatiin maal jettu Gaafii xiqqoon qaba beeti rabbii sin jennaan yaadadde maashaallah sinillee baga rabbii sin fide gaafa sin uftaa sanillee sin argina jennee wallahi baay'ee tattaaffataa turre wal arguu illee hin dandeenye. Achi jirtaa? Kana waada jaalalaanan jiraachuu barbaada.